Abakozi ba Kabalega FM bari kwegitwa abatura abana b'amashomero abapolisi hamwe n'abebembezi ba Kikuube bayora kasasiro myanya yonera umwe oburofa hirwara rya Kikuube Health Center ya Kana hamwe na Town Council ya Kikuube. Sima Kabalega yebali muno kusima ebintu ebinyakubayireho okikengo sonko basima Kabalega FM abakuranti barugayo okweja omubantu ba Kikuube kuranti bayitaba nabo omukilininga etauni yaite owachicirra mukuru w'irwaro rya Kikuube Health Center ya Kana Cornes Kaboyo yagera ngo irwaro rindo tunga barwire binja barkuraguza endwara ez'urukuruga oburofa. Kuba ahaka enye 10 kikutangira abantu bayingi muno kutunga endwaire zikuruga mu burofa. Buli muntu tukamugamba atandikira omukomo aye nzeri ntwaja Kikuube hairwaro kusemeza erinka general cleaning bita batura bashabwo butosha okuyonje myanya yibarukuhangariramu kandi ikindi ebyokukozesa bikutalibaniza nka gloves ebikoti byokujwara masks nebindi but habwa ebitongole bitali bya government ebimu na Town Council basobera kuyirukire bayirukire nabyo iteka Kabalega farmer tuyizire bayeteraniza abantu ba Kikuube. The other side bakora halimu abasomesa halimu nabantu abarugiye mu colleges zindi halimu nabataka ba muno business zikusingo bwingi tizina dustbins so kusanga olobako ine duka orunda ina eating point of a restaurant kasasiro yona okuranti so dustbin akubona ginaga hakasangire gasha kwa Ambrose nwagaba katoto